Salamat gyud dako sa Ginoo kay bisan unsa ka pit-os ug kalisod sa atong panahon karon gitagaan nga putang grasya nga para dili ta mag-antos gyud ug taman. What's up mga kaloyal and welcome back to my channel. So karon mga kaloyal, suri ta sa mga palibot kay naaman tay mga mayohon nga ginagmay rasad pero at least dako na kayong tabang sa pangadlaw-adlaw. O humana na manguha mi og kahoy ni Irmat. Mamunit ra mi kahoy kay murag kinahanglan na gid mi gasto ba ni da. Wala na mi kahoy. Idi lali makatubang og abo kung walay kahoy. Unsaon na pagkaon kung wa tay kahoy. So just keep on watching. Sa bukid di ka bation og gutom nga naman. Oh, naisaging oh. Pero dabong pa. Pero at least na paabuton. Sa mga mahiligon og mga halang, nasad misili oh. Usa ka punuan. So, di na gyud ta kinahanglan mapalit diri sa bukid. Nami ato ang kagalingon. Plus napay kapayas. Oh. Kapayas. Libre na utan. Kaya kung dito tas puyo sa syudad, hutdan tag kwarta. Kaya daghan miingon nga kung mato tag syudad manarbaho, dato na kwartaan. Pero wa sila kabalo nga nahurot ra sa pagkaon. Diri sa bukid libre tanan. Apil silingan, mangayuan. Plus aside sa kapajas na asad mi ganas. Napay okra. Plus na pag yung mga kasagingan dire guys, so luag kayo. Kung tayo hotdan tag bugas, saging ang solusyon. Nana sa mga bunga pero dabong-dabong pa. Plus na pag yung kalubihan. Munang di ta magagwanta gutom dire sa bukid. Kay naman tayo mapaabot. Kanang uban nga muingon og ning langyaw kay daghan og kwarta dito syudad, kwartaan pero wa sila kabalo jud nga ako na nanarbaho dito gaantos og kutas sama nako. Gaantos og kutas dito nganong kutas man nangita og kanon sa pambukid kay lisod podog permira manok, permilitson sana pero wa pa mo kabantay guys nga katong tanan nga akong gihinganlan sa inyo dili to ako sa amo tong silingan. Bitaw by the way amo amang ito amo ato tas sa mga pwede naman sa mangayo sa mga silingan diri good kung mag ngayo kag tanglad sibuyas nara sa silingan ayo lang pila ang punuan. Kaya nag ipakiha ta. So karon mga kaloyal padong na may nang lakaw na ni Mader ni una na si Irmat kay gadali siguro dami kabasakan ni Agi medyo init pero bahala na logsong kay watay kahoy o tuod update mi sa moang kahumayan si
Nindot kayo sa tubo. Thank you Lord kay maayo ang tubo. Hinaut-on ta nga dili mo pa dadyon ng ulan kay makadaot sa humay. Ah, pero thanks God kay karon nga adlaw ni init. Pero the last few days, the last few weeks sige gyud ulan kay naay bagyo. Na dako nang pasalamat kay maayo gyud tubo among humay. Mo ni last time nga nag-vlog ko nga Basakan tour. Wala pa to siya naing ani. Na karon perti na daghan na kayo. Kung initon lang ni siya, ninot yun kayo ni sa tubo. Kapalid to. Nang pasalamat gid kaayo sa Ginoo. La, grabe arang jud kanindot sa humay. Salamat gyud. Salamat gyud dako sa Ginoo kay bisan unsa kapit-os ug kalisod sa atong panahon karon gitagaan nga putang grasya nga para dili ta mag-antos gyud og taman. Munang gabubo gyapon sa og grasya para sa ato Labi na sa karon nga maayog tubo ang amuang humay. So thanks God. Ay danas mother. Na ito pagyapuning basa kanina. Kanina ni dapi. Lamig tubo. Unsay kuan na ni nay? Nagto. Hybrid ni? Karus, kuya wag ning pangan karus man. Danas mama. Nanguha na og lukay, ako wa pa. Ilis-ilis ming mader og pangahoy, namunit ra mig palwa. Munit sa mig lukay para naisugnod. Ang dali ra maghaling. Palwa-palwa sa ram takaron guys kay madura man di ta mapalit sa syudad. Bawal mo sud lasang. Nang palwa sa takay. Madura pang sugnod. Plus na pagilukay. Puno na. Kana. Pahulay sa mi guys kay init. Ta si nanay dito nagsuroy kay ambot unsa to yang kisubay. Ako lingkod ra ko diri. So karon magpuyo gid og bukid. Di jud dinoon lalim pero lami man kaayo ang kahimtang basta kabalo lang yun tamang diskarte sa tungong galingon diri ba. Manta mabuhi og tamang ningkakay. Asa na itong ikabuhi aning pamilya. Sana all na pamilya. Sus Ginoo. Nawa si Irmat di aram na dia nanguha og dagami para sa buwak. Manguha sa ekonomik dagami ay hami mo uli kay paras buwak. Ayaw daghanan ay kay pugat. Layo na mong giabtan.
Kusog og tubig kay nag-uwan gabi nagpabidya si Irmat kay musuroy sa kuno ko sa laing area na pang basak. So wala pa jud mi kauli guys kay si nanay na nalinga og panguha og dagami. Mura ni amo ang source sa tubig. Ang uwan, kanaw. Mamasak. Mura ni kuhaan na mo og tubig kung mamasak. Hulat rag na mo uwan. Uda ko spikas area nga gitawag nilang nanay og luok. Actually na mga humay ani nga naulahi gid kaayo og tanom. Tungod kay usahay mahutdan gud og tubig walay laing source. Kundi maghulat lang sa uwan. So karon mga kaloyal, ni uli na mi, abot na mi sa among bahay. So wala mi nag-video nga nakauli na mi. Okay. Hangak.